Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha mwese mudahwema gukurikira amakuru kuri Goma News Official. Reka dusuze rero abantu barimo baragenda batwumvira mu bihugu bigiye bitandukanye, abatwumvira mu Rwanda, muri Kenya, muri Tanzania, muri Uganda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma, ndetse n'abatwumvira muri Afrika yose. Reka tubasuhuze, tutibagiwe n'abagenda batwumvira ku mugabane w'i Burayi, mu bihugu byo mu Bufaransa, mu Bubiligi, ndetse n'ahandi no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye biherereye hariya ku mugabane w'i Burayi. Rero nk'uko mubizi, kuri Goma News Official tugenda tubagezaho amakuru habarimo aragenda avugwa mu biyaga bigari ndetse no hirya no hino ku isi. Ku munsi w'ejo abakunda kudukurikira, twabagejejeho inkuru y'abanyamurenge aho barimo barakorerwa serivisi mbi mu gihugu cya Uganda bazira ubwoko bwabo. Uraza kuza kumenya ese abanyamurenge kubera iki barimo barakorerwa serivisi mbi. Iyi nkuru turaza kuza kuyivugaho gato tuyijyanisha n'iyo nkuru y'Icamugongo yababaje abanyamurenge, yaho umwana w'imyaka 14 yaje kubura ubuzima. Uraza kuza kumenya ese uyu mwana yazize iki, byagenze gute, kubera iki abanyamurenge barimo barahura n'aka kaga gakomeye bazira ubwoko bwabo. Byifashe gute rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Aho murabizi rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo murabizi ko hamaze igihe humvikana intambara ihanganishije FARDC, igisirikare cya Kongo, ndetse n'umutwe wa M23. Murabizi ko M23 ishaka ko nayo ihabwa agace ko muri Kongo nayo igatura, kuko bavuga ko bose ari bamwe. Ariko umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi avuga ko we M23 hatari abanyekongo ahubwo ari abanyarwanda bashaka agace ko muri kiriya gihugu. Rero niyo mpamvu imirwano iba irimbanyije cyane. Twavuga ko buri umunsi ku munsi agenda havuka inkuru zitari nziza cyane zumvikanye hariya muri hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Rero kuri ubu bamwe mu bapolitisiye barimo baravuga ko Perezida Tshisekedi agomba kuganira na M23 kugira ngo intambara ihoshwe. Uraza kuza kumenya ese kubera iki ibyo byose birimo biragenda biba. Nkuko rero twari twabivuze tugitangira nuko tugiye kubagezaho iyi nkuru y'abanyamurenge. Ariko mbere na mbere yuko dutangira amakuru yacu, reka mbanze nkubwire ko ugomba gukora like, share, comment na subscribe kugira ngo ujye ubu wa mbere mu kubona amakuru ya Goma News tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imbari waracikanywe, bikore nonaha, ubwire mugenzi wawe nababwire mugenzi we, baze bajye biyumvira amakuru barimo aragenda avugwa mu biyaga bigari ndetse no hirya no hino ku isi. Tunabagezaho hagati iriya ntambara y'mirabira muri Kongo, twebwe tuba twiriye amakuru yose tutatuyamenya ako kanya. Reka rero dutangire n'iyo nkuru yacu, tugiye kuyivugaho gato kuko n'ejo twari twayibabwiyeho, aho abanyamurenge bari gukorerwa serivisi mbi kuri ambasade ya Kongo iri mu gihugu cya Uganda bazira ubwoko bwabo. Ni ubutumwa bwatanzwe n'umwe mu bakorewe aka karengane buvuga ko mu bwoko bw'abanyamurenge batari guhabwa ibyangombwa kuri ambasade ya Kongo iherereye i Kapa bazira ko ari abatutsi. Umunyamurenge wimwe ibyangombwa kuri ambasade ya Kongo i Kampala azira ubwoko bwe yavuze ko kuwa kabiri w'iki cyumweru yadepoje hamwe n'abandi banyekongo bavuga ururimi rw'igiswahili kugira ngo bahabwe ibyangombwa bibemera gukora ingendo, ariko ibyo birabura. Bagenzi be barabibona. Avuga ko badepoje ari abantu barenga 10 kandi bose bashakaga icyangombwa cya Tentalier de Passport, ariko ari we munyamurenge wenyine wari wadepoje. Ibyo abandi baje kubibona, ariko icyangombwa kiwe kirabura. Watanze mu butumwa yakomeje avuga ko ubwo ibyangombwa by'abandi byari bimaze kuboneka, yahise yegera umwe mu bakozi bakora kuri ambasade amubaza impamvu atemerewe guhabwa Tentalier de Passport. Undi nawe amusubiza avuga ko abanyamurenge batemerewe kubihabwa ngo kuko iyo bamaze kubihabwa bajya kwica abantu mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru rero tuyivuze nyuma yuko ubu ngubu nabwo iyi nkuru y'Icamugongo nayo tugezeho nonaha ivuga kuri uyu mwana w'umunyamurenge wapfuye urupfu rutunguranye. Umwana rero w'umunyamurenge uri mu kigero cy'imyaka 14 yarohamye mu mugezi wa Rusizi
bitungura benshi baravuga ati ese kubera iki bino bintu twe birimo birabaho bitarimo biraba ku bandi kubera iki inkuru zose zirimo zisohoka kuri twebwe gusa. Agana rero ku isaha y'isa 5 z'igitondo cyo kuri wa gatanu tariki ya 5 z'ukwa 2024 nibwo umwana witwa Pacifique Mutambo yagiye koga bisanzwe ku mugezi wa Rusizi ararohama nk'uko iyi nkuru tuyikesha bamwe mu baturiye muri Karagaci. Amakuru avuga ko Nyakwigendera yari yaragiye gusura kwa se wabo uvukana n'umubyeyi we. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko Pacifique Mutambo yerekeje ku mugezi wa Rusizi mu masaha ya mu gitondo, bigeze mu masaha 5 nibwo humvikanye inkuru y'Icamugongo yashenguye benshi ko amaze kurohama muri uwo mugezi. Uyu mwana yaturukaga muri Ruziba ho mu mujyi wa Bukavu uzwi nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, niho Pacifique nk'uko twari tuvuze yaturutse agiye koga mu mugezi wa Rusizi. Rero abanyaruziba bakimara guhabwa aya makuru mabi y'irohoma rya Pacifique Mutambo batabaye, ariko kugeza ubu ntabwo baramenya ntabwo barafasha kubona umurambo wiwe. Rero bimeze bite kubera iki abantu banyamurenge barimo barahura n'aka kaga? Nituza kuza rero kumenya ibyimbitse kuri iyi nkuru, turaza kuza kuyigarukaho mu makuru yacu y'ubutaha. Reka ngushimire wowe wahise gukurikiramo Goma News Official, tubabwira ko amakuru ya Goma News Official ari akagaruka. Tubabwira ati mugire umunsi mwiza kandi Imana ibarinde kandi muhahe muronke.